Pasanong kaswabon kumanatid insanan paingkurati atat apata tuturos ko paingkukup-kukup pat kaswabon na no. Tumbayan ako dot pasanong kinapasikan dati tu kanu kasari ta ko pa miyampay dat isuang kabakter na min susuwab miyagali kaubasan at ako pakatilambus iswanggat pelajaran dati kasoban bainaham miyampay ta pa di kaunsikahan production tampinay masmil haros sa dihon dadama ti diham may dati Syekh kumad ang tambal dati may dila nga aaiduan iswanggat kay sisaan dat sambay ang misuswa babay no. Susuai atau purimana torimo leto sinduala kada ketomo haroson lihon nong gitambalut Yesus kasasarit korong omomori ay soko iwan sinunod kadang kotomo Yesus nasondihon Kusurot ako dinangaantakan Korwol ginaw nilpong sara Kada katongo haroison dihon Haroison dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong omomoduli ay soko irab sinunong kadang kotomo Yesus nasondihon haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong omomoduli ay soko iwan sinunong daw kadang kotomo Yesus nasondihon ay soko iwan sinunong daw kadang kotomo Yesus nasondihon kada kotongo sandilo di Yesus kuno magisisa ta kad iswang na sambayang kinarahingan di abantug iswang kerjaan surga kaswabon diti rumikat kagwe hadia maya diti kay sisan da sambayang misusuwab da boros dusun maya hay anuay dat ay kasiwatan di alumis sa mamarati dat nun pahit Columbus iswang da pelajaran na kaswabon na bayna pasaran da hay titimpo kumadia iswang ngaran di Tuhan Yesus amen
puji Tuhan tu insan podot sangi miaw to ko. So benda bay no. Paingka nagi kadaw suang da kesehatan dati nga kapurimon kasari to ko podot. Paingkuroh iti kesehatan dat tinahak kinarahingan ko madati. Kaswaban na bay no 12 hari bulan 2 arahian ako didat ay mo borosot osanong taon wago sina mentakit ikaw balutan datid kasinaan ke harap-harap po kailo arahi kailo boros sa dusun lah yang pay datid kaswaban na bay no. Tumbayaan ako dat right na paka iti karamayan dat kaubasanan nga montok kepadati dit nakatutun dat ay boros sa kinarahingan mamaramay ta kagya nga it paimida-bida na di pamaramay ta kagya. Jadi kaun sikaw dit kampayan dati maya itit kasiwatan iti belum buli pa kanta dari anuan ang pawit iki makin mamaha edit ang paw iki. Oke, jadi bainoh na pohom panambarasan na dati nga karait pa di Abraham 12 hari bulan 2 hari Jumaat. Ana di asalabay lagi hari Jumaat. Tajuk ko pelajaran dati nga iman Abraham bahagian 2. Jadi baina na padihom ay panambarasan pa dati karahiti lo kamondat iman Abraham nga nugerni it koin tutunan tekan pod Abraham ilo halik pernetan disiyad bapak rohani nga Abraham kana panganu asaraw ta ko sudah pasti that it pinapakorban ni siya di Ishak iri dat Abraham kana pa nga iri nito saraw dati jadi puji Tuhan tu inopahit pandangan to ko kumadi siya nga ay paingontok no bari ba akon kami agali di Zacchaeus Zacchaeus kana pa nga orang pindik kad iri dito saro dati nga sera no pod nintalangan dati Zacchaeus isu ang pelajaran nga rupanya dat akon dia kay orang pindik kat ay oritan dati nga kinapuha nga kinarikatan dito Tuhan Yesus isu ang nakposian di siya kanu minanimban iya dade. Oke, jadi mamamarun da lagu rohani main na gadi umbal manimbani sani kata Zacchaeus ayat nupad numan anu di kaswaban na bayno nga iswanggot Roma 4 ayat 20 21 tulu na pada agay diti nga Abraham pinatapot mantadit iman ayat 20 nga montok na po batos sa kinarahingan ay siya tumangkabo mantadit amu katumbayaan nga ay giratan nagi siya isuang dat katumbayaan daw papabantu gi siya kinarahingan ayat 21 miyampay pempanu keyakinan dat puasa
kinarahingan niki kuasa may papatumboyo nunuhit pinabatas daw. Jadi ilaat ginawa di Abraham akan ke papalamok suai ke harati kamayan dat keyakinan dat kinarahingan apa nga papatumboyo nunuhin nakabatas daw. Jadi may jadi dati pupuri mo na ilat pelajaran dati da bayan na karay titi ka man da batas nga akon ka ilat tumpuan dati da bayan na ilat batas nga mungkin dat timpu da orikot oritan dati na kaman janji ataupun da batas. Doon na po pukul 5.15 umbalan dati kating kadat pukul 6 tepat lah ataupun sekurang-kurangnya pukul 5.60. Awal-awal pendet oritan pukul 5. Pelajaran dati dabay no siyaw to karait pakasarilat maganak megal didit kapanganak ilod alay da piguli-guli na pod ilo gak siyaw to ilo na way anti pelajaran dati susunan anti pelajaran dati saya na pod piguli-guli kapiyati hal megal ko mandul okeyo itit kematian idohod asarolah apurimanan nga piguli-guli pihulit-hulit na po nga di apanganakan iyati na po hit kapuriman nga ay seta mo diri nga iyalo na po hit hiri dat kadudukan idi nga sigo gad hari kapurimanan dat di apanganakan iya dit dohod apurimanan lah. Isa contoh miagal ko miagal po kapurimanan dilad iho ka kita lah itit contoh laki iti mandul okeyo kematian miagal po kapurimanan itasaro ko lah harado na naway andati karay titit amuk maganak Abraham sendiri pelajaran dati da bahay no nagi Elizabeth Zakaria Nabi Zakaria dua kadua-dua no padilala nga no boros dat minaganak kadua-dua no pangamandol nga pinoros sa minaganak na kamayon ko napad kapanganak mentakidit kawaya iti kantakan dati nga piguli-guli na dati kikuasa o kinarahingan paingka halipya malahing ilo nga nanuhan dat kinarahingan dat tanak ka nga ina pa'y mintalang nga iginawa dati dat timpo dondo nga umay dari dondo ka pahanako dari lo karuhang ko jadi asa nang ilapi hulit-hulit kapil lo kimya galitit atang kiadan ina pa'y borasat akasar di nga apatayan lah terus terang lah antakan na po dit kinatang kiadan dit karuhang ko ay lan ko ida tujuan na pagyadit manahakot panambarasan renungan atau kebaktian penghiburan ini nga tujuan na po dilo di nga mangisasamod memang iri tujuan nga idhok kapurimanan inapay kayo sasamod dahiri nga karikatan na kayo kahinaan na kayo dat kampuya iri sira na pa didat maya na didit ikabaktian mo nikidipang kutbah nga hanahanam ay sanan pa nga karay tapasalat atungag miagal de Lazarus ka
nga ginawo no podit atang kiadan di ham otapat na pa milam manunga kinarahingan na may tungago ilo karuhang kudendo iya di suang ginawad di jadi iyo nga saro kumana kakot ba panghiburan pelajaran panghiburan salinay doho po da tatuong atau 2 minggu teka sa minggu talu tadaw nga sayra dan nakaway ako sendiri pinsorohon kuno di pelajaran na pa pinsampayan ko nga nagagalo ko isuan na panghiburan ay di kahibur daw sendiri ikot bah ko nga ina pa'y kahiburat antakandat hara kaadaan tadi nga ikarikatan dati may ampuya din natang kiadan ay siya piaboras no di karikat ko sa kurang-kurang ka may tabi nga kasusahan nga di bay no iti nakago cabaran takatid timpo dadan do iri na hit pabos sa kanya sa samod yeah. Jadi muntok na pulot ay nakawaya ila kantakan miyagal kago di inapay hari sabat di nakatalib pelajaran dati okay yo nga haro ipagilitan dati det it kada na dipiguli-guli mamarait ka nga oratian ko it kapurimanan da kau detian dito yung hari na mayan ko akan ka pihulit-hulit to inapahay karate lo kantakan lang inakawaya kamu na padim inapay kangam kapi manahakot ay susunod panambarasan ti sa samod nga ilo nang kawaya ilo kaadaan megalap yati no pa iti normal iti contoh lah iti mandul gi yati iti normal takay kapuriman kapet paing ko urah kapi akaralom because sindualan dila ilo keluarga dahar tanak do okay yu kok kapuriman dat sangkuruhan ang kasindualan iko inapuriman dila ilo natang kiadan molahing karuhang tanganak nga takay kapuriman sa kirnad ato ko nakawaya ang misway matire bobos nud haragay ka manda empati ka digi bobos nud empati ni pagati nga kano pa di malayo nga kita meletakkan diri kita di tempat mereka ka empati bobos nu pia papailih dat hirik kinainan dilo nga bobos-bobosam it asaraw-saraw nun iya ti nakantari ka atapo ati mo tiget aga talihawah dat manan nga ay aga matoh do ko kito nga agat ko piyo mo ti it lihawah do manan okay tok kom ililon pelajaran to kalat anaru no ki jadi siyaw pakago kumadit kawaya itit kumayan da kantakan dat mandul tu oritan padi kasari ay lankod kapanganak da kayo tinga ay sabaran na pada kayo ay sa namila takad pabuatan di sabaran na pada dati paingkuran na pa awayan dati nga patatosan na pada iti na hit sabab da kantakan da hiti pemagunan akon kasala da kinarahingan ti nga itit ay aratian na dati dan nakadosa gati pamagunan ki jadi manahak ta ka panghiburan nga usahawon na dati dat ina pahit boras dati di nga paparati dat iti na pa nga awayaan na tulon iti pamagunan na nakaduso bah halip ya kaman ko ditenu halip ya barabis kamanaha ko contoh-contoh di kitab miagali Sarah miagali Elizabeth ka nga tuntutan no pag ginawa ti tulon nga akon kay nakatalib yati no pagyati nga hidup dalam masa kini
Jadi ina po isaro dati nga i dondo. Jadi mayo ko dadi yo lo may dadi iho no po nga kawaya ila naway andi Sarah. Manu to kod iyati no pang kawaya ila naway andi Elizabeth. Miya galid di. Yun di ha ginawa di lo tampine ngay. Okay. Pelajaran na po dati nga rohyan ako menyentuh itit iso at sarita dit Dr. Goldsberg. Ako di nakailam. Ako karati kapilat cerita ilam. O tapat ila ka it panukadan na la it ilustrasi na nga sarita na pala nga may galit ti. Hariti dua tulun da malahing na minay rubad da kutur. Ina pa'y pakianuan dila nga maganak. Manwila tanak ikolahingon. Boras na pa di da kutur nga. Ay haro hiralan iti nga it miyagali dang gulo-gulo takuri lah kasya. Ampain kuradi kadi dua may karuhang malahing no. Boras pa di dakutur di nga sunatan ka. Sunatan kung ano panandam maganak nun dok. Ringkas ti dila sarita daw. Boras na pa di boras pa di dakutur nga miagal dadi dit dong gulu-gulu dadi karangahan iti nga ay may napahadat mamahnu kondat pakianon da kayo sunatan ko matin sunatan ko ndo sunatan ko kadsid minumangit gaki-gaki na budi lagi malahing no irin na din ina pakadi malahing di nga ada di siya tumbayaan dat kana pa di siya may dari dah patarango da paing kukuroh da itinapat sunatan nga manguhop bila karuhang ko dat monantian nanday siya ka kana pa di doktor di nga ba iya din na pohom perlu dat menerima ko iti away anu miyampay dat sedikit iman ka piampayon din iman dat akuri pamano pa nga miyagal dadi dat katumbayaan nga mesti daharat iman milakan dat atumbayaan ti barangit ti ka ang pinahila na lasarita la ako di kailam paing ko kura katutukan nila ila pagi kaman ko dat ako karati kapi dat haranang ko ila na po boras sarita ila nga ilustrasi ka paing tapat kapi nga ino pa yung natimpunan dahil nga karahit dila sunat iti sunat nga mantad na padilay dam asaru tako na da pagiwaliwalan ge hinggo pagiwaliwalan isuang da gereja dati ino pa ituhat ta agayo ko piyod karahit iti sunat nga isayo tanudan dati Rasul Paulus ko Tuhan Yesus tumano da pa pagindalanan dat kapasiyan di Tuhan Yesus nga sinunatan mati siya okay? Karikat padam 2 tahun nam padam 2 tahun ka igitay mini rumah ibadat untuk diserahkan tumano di undang-undang teko hukum Musa sunatan nga karikot na di perjanjian baru Rasul karikot na di zaman di Rasul Paulus kadi di Rasul Paulus ay tagalam sunatan dat ititinan nga sunatan na ginawa iri lebih penting ka jadi hingga di tanudan dati Yesus ko Rasul Paulus iri ni parti kayan da agayo karena itilah sunat
pengkur gada ko panumbayaan nila sunat. Perlu tu lah. Perlu nu padiham. Tok kum sunatan ngai ta kamu tidit ti. Okay. Iti no pod kau gaman to ko om. Terutama hidit karahit to kesehatan gitu. Sama ada di anggota biasa, dokter, para pastor, pencerama kesehatan. Saya rak nepod aray tanila sunat. Ina pa beras dia lo nga. Ay dari sudut kesehatan itinapot sunatan nga miloh harakajan dawinan saydat miloh dat mengilak to kalau cancer ipaganakan do kong onduan ka nga homosorok min tang ako di pencar maham iswang ginawa ko la kadang-kadang arati begitu ginawa takot tinga kada pun nakalabos lagi min tang ako di pencar maham ay tepat itu nasunatan sila kada tasorok kadang-kadang ipan cara madi nga Paul lambus ni siya bah akan ika iya di siya nawayaan okay? Nga iya di na pay palambusan no patut te iya nga tumanod kan di palambusan no di okay perlu datin oratian dat aku ri nunuha tujuan ila sunat antakan na pa di zaman Abraham nga ila na pasunat nga iso o tanda perjanjian kinarahingan iti tulun iso tanda jadi ralan na pa dila dat papaindalan iti sunat inapahit paingguasan kapila sunat nga kasaliwan na raha iri kasaliwan na raha oke Pastor Justin terima kasih usia 8 hari jadi inapait kepentingan kapila nga kasaliwan na raha oke open lah takuri nga iya didit adi asanong kopi yatin panambara santi nga open lah antakan det tanganak po walu nagita daw nga ila napot alat kelamin nila tanganak nga apa mila kopi it nugad boras sa dusun nila apa mila man urusa ba jadi mila dati borasan det inapahi tindakan di sunat idi nga kasaliwan na raha irihat kepentingan memang nagyan asalat ngayon ganit tayom kasaliwan na raham atutunan nagyan dari haratanda buli dadi ti maset buli dadi ti it manompipit tawa kusay man boros nga timpu dedendo ya ti no potiham nangakagayo no di mo ito ka na po di pakisunat nga haraduo di tujuan na tulun kumaiso memang haro hikapihay makisunat sebab dot faktor kesehatan harohi secara jujur nga saya na po asunatan ina pagi bahagian no baranggot usai di nga aiso na nakatirong jujur lah sampanan wadi talingat tangan do lagi ngaharati tujuan do kumaduah da tulun do makisunat kumaiso memang faktor kesehatan hara kesadaran ginawa dat arahyan dat karay tilo kamu na kesehatan nga itino kumaduah aku di kailam asanang iti kaamo nga man gitu dati pemusarahan pengkurang harati makisunat sebab de tujuan kenikmatan seks
ino pendahi orang ngau dati gasoh datang ulun nga. Uy, dia pasang bearing itu kah? Nga ako ini kay lumpeng ko nanti kamu pasang bearing. Ya kayo ni kombal lagi, kombal may paki sunat pasang bearing ngom. Haro na nga it. May kana pumatid di paki sunat nga. Haro himong hotat macam mana kau mau kadi dokter. Kau mau yang ular tadung ka, bunga raya ka. Aku di kay lumpeng ko lo nga it orang ako na harati lo lah. Jadi kasala itu dihit ya didig. Tuh menikmati hidup berumah tangga itu jadi lo boh. Ngasih tuh awayaan di dati lo nga. Jadi ajar ngikepin oretanti secara terbuka lah. Isu angga ceramah kesehatan nga. Aiso ini kopi orang aku udah manhak ceramah sunatan kono pondo nga. Ke open sikit lagi sunatan kono pondo nga ino pa hubungan pikaruhangan nga lobit aramay ko it ana sunatan ka. Ba akong pilin na dito tibay. Okay. Mentekot papakuat tilet sunat dalam hati nga atapot na pakapiyom mantad di perjanjian lama po nga ila na pa sunat dalam hati nga noraitan no. Isuang do ulangan 10 ayat 16. Nunukad hilo ulangan 10 ayat 16. Tinapa kami naboros sa tiyati. Mantadid di sunatay na ginawa no kada kau na din asang kiwal ka tegar tangkuk kamu na po nga mantad po di perjanjian lama po nga ila na po sunatan na ginawa haramantad no sayra din nakarikot di perjanjian baru antakan di zaman di Rasul Paulus isuang di 1 Korintus 7 ayat 18 19 ila na pa di borasilo nga numandi kago iwaguhay numan pati lambuso 1 Korintus 7 ayat 18 tin pa minaboras nga miagaliti terjemahan bebas haron na pa isang ulun di Allahaw an isuang kakadaan dat nasunatan nga kada na siya panotas dat mengidu idit tanda-tanda da sunat nga sakira na pod Allah wisyo isuang keadaan dat amu na sunatan kada na siya pakisunat ka. Ayat 19 pinapatilambu silat ulangan 10 ayat 16 tu nasunatan teka amu nasunatan amu openting inapay openting nga tumanud to boras sa kinarahingan hukum Allah. Jadi rati na pala nga sunat dalam hati ino nga sunatan na ginawa. Okay, jadi dati na pa di panumbayaan nila nga na inapay partikayan dit antakan di zaman ni Rasul Paulus ilo nga ino pa di tangolun nga di nga mempertahankan nila sunatan secara fisikal sedangkan da ilo neganda man tadi la dem nakuro dito pa susuai diti ajaran ka nga sera no pa numandilo bahaso man tadi pemimpin tinimungan di pemimpin agama ino pa dihit panambarasan dat nawayaan dilodid antakan di nga ay say bida dat asunatanem amu dat inaim pot pananudan na kayo ka man gya dati timbangan nga ato pati okay miagal ko iti baptisan ay say rati iti baptisan sekira na baptisa takam ino pa'y kapasiyan dati nga ito'y mito
sunat nga iya dihi kadhilo ay sa irati ilo sunat det inapay kapasyan nga iri kasari baptisan ay sa orati sa ira ano pa det inapay kapasyan nga ito'y mito ino pa di apanting gahilo nga sunat to ginawa dati rati na pala sunat ilo nga ilang pagya sunat ilo tanda dat iati na pa nga pananud na kinarahingan pananud ka na pa kinarahingan ina na pa ginawa no nga o bingumbaya ilaboras kinarahingan tidak tegar tangkok ka ita osam kiwal okay jadi sunat dalam hati rati na pa di nga tumanod to kalaboras-boras kinarahingan o boleh na ginda gadudo tampi na Edson nga kadaanan dad it may dit bunga raya ka nunog okay. Iti na po sunat dalam hati papakita dat nuno na po itindakan dati nga mantad da ginawa dati miagal ko kadang-kadang got haro ginawa dati papailad iati na pati nga SDA ata po ati gad aparluid ay landa iati na pati nga SDA nga apurimanan ka amo papailah takopya ka ato ka papailad SDA to ko nga mantadid dit ko babayuhan dati atutunan to kon isay to ko jadi sunatan no pag ginawa dati tumanod to ko laboras kinarahingan ay lani tulun dat iya no po nga pananud da kinarahingan ka akon harap pengalaman ko di 2001 tahun 2000 antakan na pwede nga bertugas ako hilod isa at kaday computer IT base to hinsam pumati ka pwede antakan ni did baro 20 tahun ki sagit tagi di tempat bertugas nga to aluning-luning ngay kulit-kulit ay so pati kamondat ay handphone hara kamera ay so pat antakanid dila ino pa'y haram nagit video kamera jadi ino pa di boss sa antakanid di nga sinuho ako siya may pamalih dat kisit di video kamera jadi ang ngayon kundi pamalih hirid hara isa at kada elektronik ino pa ito sintinhaksya nga 50 ringgit gatang na po di kisit ta video nga podam 5 ringgit at isa jadi mangano 2 kasya ngayon kuno di mangano ko 2 kangko maya kuno di guliya ditusin tapot padadi nga talo na hopod do 2 gya guliya kuno di siya nga turo na hopod patut na wam do na hopod pagulian siya nga iho nga ako di kasaro kapi yung pira itusin ko itinahakid di boss kaguli ako na didhirid di siyaham ay pira dito sin da tinahak no di kangko 50 ringgit na rin kasya nga 70 na ako di pinagulit ditulon nasala na siendo kasya diya na po Thailand ang paingkura ka iri na did mamusaraw ako na diha paingkukura mati hay pagulian ko palagasan na po katasaro ko kaumbala ko makawayat yan digi no ka ginaod ako ay kinontutungay ka nga ya di nahit kapuriman ta kanapod akon ko dati nga asa nang ginawa dati kapuriman padad gumu ontong iri nga ay asa nang kapurimanan to ko it kamayan dat itar na pa yung marim karimba ginawa ba jadi pukul 9 na kasuabon na minayakuham andado kupagi sumbarehat pukul 12:30 karikat na di rehat pukul 12:30 ngayon ko na di paguliya kabulat ako nagidhirid
titigawon di kadai nga agak kuno pohom iyala no po nga minagitu tupa na ngay dagumuli ka amo ka kau bulat ako diri nga nakan kaditis nakan ka ailan kuno gumuli isiyo ba ka rupanya iyala nga nakapurimanid inapahit pinamaguli edit kesya nga nasala jadi inakan kadilo nga apa ilo nakailang papaguli ako pagulian ko kaamo itu sin ngay ako na di recount tadi ham kebetulan di inapahiri nga bos dila nomor 1 paguli ako na di 50 dat nalabihan dito no ako ina pa di bos sa nomor 2 nga sang ulo ng Christian charismatic o ngay na di siya uhat daw di nunu ugama no ka ako di ham Christian ako kako Christian no kasi yung SDA wah ikaw orang bagus kasya ina pahi kamuan ko dilalo nga sera no pod pananud to ka kinarahingan tumanud to ka boros kinarahingan ringkasnya na sunatan na ginaw dati ino pa'y kaboboyhon dati nga ay lahan da tulun da iya na pa nga pananud da kinarahingan kapya pa po boros sa tok SDA ako matiti ka nga ay lanit tulun miyagal may takaakan nga ay lan na tulun na pa yung kurati SDA jadi mantad ka kinapintutunan dahil di haran pa di keperluan na gereja megal ka mikrofon mo ya ko nanda hirik ka dahil di ham ay kasi haran pa yung pakarja baru ay sini ka lohawan na siya pakarja baru dia lah itu kasya dia lah itu yang dulu ka ngay ako na di kalapas sa 5 tahun 2005 ngay ako na di 2005 nga loho si pekerja sini kamu sini ka dialah itu orang itu kasi 5 na taon nga saraw kasari ay mumuli ako na di ti mikrofon untuk gereja nga hinggoy mikrofon no paling berquality dahiti kaday no ako kasi ay sanan no pati mikrofon dahiti nga osonong kasyo sayra no pod monopot taka kumatulon da suhay iyalo nga kakita hidit kajujuran dati iyalo nga jujur nangi kadaw kumadati irin ni kamandat sayra no pa kakita tulon da kababayohan no di mihunong kadang kinarahingan nga mereka akan memuliakan Tuhan iyalo nga sayra no pod iya no pa nga monopot ka tumano do boros kinarahingan kaylo na pa itulon da say monopot kam iyalo nga monopoti ka daw jujur ka na pa itulon nga jujuri kumadia jujuri to ina pa inawayan ko diham uli karna dat jujur ako didid araat lagi nga sayra did uhat ako hinggay mikrofon no paling berquality dahiti kang insanan na pa nga iso quality kasi isiya di nga jujur di tu mano pa dadi ka piham ina pa ipakarja iti na pa panjuality nga isay di papakamu mo jualan daw gi masti dat kaubasan na patulon na mo boros nga may ta ka na pa pamali barang okay kay ni kada timuhot nga tiada komplain orang pasal ini ka selama ini tiada komplain banyak orang pakai ba ini ka iya deh jadi sunat dalam hati itu manut to kalaboras kinarahingan iri na hit apatut dati deman pendalano oke ino padihi batas sa kinarahingan kumadati de timpu dendo itit dalam keadaan sekarang ini arhianok kagudat mangintangilat
ayat dati isuangget Roma 4 ayat 20. Nga montaki batas sa kinarahingan ay siya tumangkabo mantadet amo katumbayaan nga pagiraton isuang da iman daw om papabantog da kinarahingan miyampay da keyakinan da inapay kinarahingan maya di kuasa nga papatumboyo nunuhi batas daw. Jadi mentekot iati da timpud diti nunui batas sa kinarahingan kumadati sudah pasti dat oilan toko oratian dati secara umum dot inapay batas sa kinarahingan nga karikatan di siya kumendo kana pa siya nga isuang dat pagindalanan da kapasyan da kayo hino hakumyampay da kayo gisam bakalipukusan ila na batas kinarahingan kumadati manta didi iati na po nga o perlu toko dot popogirot ginawah dati dot mangigit di batas sa kinarahingan di sayra na po ila na po nga isa o proses sayra na po nga sunatan na ginawa dati nga ino pa dadi kaginawaan dot paindalanan toko timpo masakin nga iati na po nga o girot da ginawa dati ikumanda tulun da tahan tukul kawasan na pa dati nga harati grup WhatsApp o insok ta ka na pando nga sumaliwan nanda amhiri nanda kasaliwan ka nagi madim okon nagi barasan da tulun dat ayah dia tidak tahan tukul ka jadi keperluan na pa dati tidak nga ihati na pa nga tahan tukul ta ko nunu na pa'y awayaan dati nga asapan pa dati tumaguang ino pakaguhit cabaran da agayah dati tidendo nga iti maganda da karikatan na kinarahingan kumendo pausawon na pa di dati ilat pagandadan iti kuatkan semangat ka nga paing kukuroh tako dat papatilambo siti semangat dat ginawah dino nga sunatan dat maganda da kinarahingan sayrad agumo nati awayan dati dat iswang pagumbalan iswang kapasyan dati mata ko alimon na agumo na pa ikasadop misusuab di kanihab nga agumo na nawayaan dati dapaing kukura na kuot karohanian dati dat monikit tadaw monikit timpu pagumbalan demi pagumbalan da wayan dati bahkan da isuang ke gereja nga okon nagid agayah pagumbalan da wayan to ko jarang-jarang gi matitit pagumbalan dat isuang ke kampung tay kay kinenan dati nga iti nagi isuang gereja at yadit okon nagid agayo aralom iti pagumbalan dat awayan dati jadi ino pa'y pagangatan dati dahil lo nga pagiroton na dati o ginawa dati paingkura pa pagirota ginawa insan paghagup pagulian ko kumadati dat o insan ano pa dati nga karati takay paingkura ti pagirota ginawa ino pa'y di kasuaban di kanihab nga naretan takay dat iti na pa kasindualan imilad mangantob dati damay sambayang mangantob dati rumikot kumakinarangan nga arati ani dati danunuhi kalomok dati ipagilitan dati nga haran pati kalomokon it tulun suway o kito ihati na kaylo mila to kalisokon nga irih nagi madahit aporlo dati dapatahakan kumakinarangan iti kadawhot ay imilam mamaratu dati nga ay lani do kayo iya ko nga kayo nunu karatu do kayo iya nga kayo nunu karatu do kadang-kadang nga inupay karatu dati di nga o tingayaman to kod ay lan da tulun to miyagalidit kasuang nga pamusarahan dati sumono
Ako insalawon dat sayra na pod okay miagal contoh lagi sayra na pod ori ka titit kapanhakan da tugas-tugas iswang gereja nga asaru ta ko manulak aya aku di koy tilo ka okon pondod kano pondod di Pastor Justinam wah Sundan da koy jemaat da kayo kamu manggit ang pastor daerah dat har pengurapan dati dat peingkad di daerah da ko ka jadi itong ketua gereja ang diakon-diakonis pahilon na da kayo may katano dila di pangurapan ka kailah takonon do nga siyaw da ko kumbalat mungkin na mangilak tay ka manulak lah iho nga ako karatim no da ko suang ginawa tu iri pagi kamayan ko dat tikid dapat dati tinga karati to ko nunuhi kantob nunuhi milam mangimbayat de ginawa dati gumirot makin orahingan jadi seran pendat ori katin sunudan de imositar nga kanda datim aya aku podi nakasadia aku pun nakasadia menerima ino pangurapan ka iti na pangurapan nga okon ko emergency okon nagi ko emergency nga ato ko nakasadia paing kuron da korikatan kinarhingan tuit apo sunudan nam sayra sedangkan pangurapan nga ato ko mila sumadia tuit milo to kay sumadia apalagi karikatan kinarahingan tu ay siya papailam pukul nuno karikatan kuno po nga pukul 5 minsusuab antakan di masoh di tempinay libit at bersiaran at kebaktian dusun iya dih napadadi ham tokom aramay na dadi nga karikatan dapat dikinarhingan ipian dadan dati nga milo dati borsen dat emergency heri tu ilan nam sayra nagi pangurapan tu patentuan dat paingka hari bulan kayanan hilo mau boros tokod kosodia nga atapoti dat harohit kamuyan na padrakon dat kosodia nga mungkin na harohit perlu dah pembanganan da hubungan dat iati kumakin orahingan nga aratian ni datid ino pwede kaswabon kanihab nga ako na ni datid iti napat pertobatan nga di indah ta kamilo ano perlu mandadat aya taon na kabortobat ako nagiti ka sayra na pa kapuriman ko bortobatam irin ni masa paling got kangam bertobat ko jadi contoh lah miagali pangurapan ni dige katakan dat denden po 12 hari bulan oke 28 hari bulan pangurapan to kok arahan mentada mission piro potadaw no sumadia harana po hit idosah kasayangan no nga milon no patamon tu natanto masa nga iri pagid iyati na patiham inapay kalamokon imilam mamalamak iti sa mangat dati rumikot am gumirat kumakin rahingan nga aratian ni dati ay lani dati sendiri apurimanani tu iyati na patim nung kalohing ta kono nung kalataw ta kono boras na pa di Rasul Paulus nga intan na pa dari segi timpu iyati na patim ay sanan ta kono pati nga manunudok ta kono ka mangajar ta kono ti ka jadi iri pagi dat manikid dati nga aratian dati am nunuhit milam mamaratu dati imilam papalamok di samangat dati main na dati pagira ta o ginawa tahan tukul paing kukuran na pa nga tahan tukul pa kadang-kadang gat iho sendiri ko saro nga atong bayaan ako yun iti na patulun na asabar nga yun di basugi ba nga
iri nera landit bobos set asanong iri nera landit milam mamusus dat ginawo katumbayaan datid tumilambus at kumakinarahingan tumanod to kadi kinarahingan nunuh nang kuit cabaran dati dit antakan numangandad to karikatan kinarahingan haroh pada dilo ka narika tadi pukulan 6 kaputan dati to kago lagi adi dati narika tilat nunuh nang ku cabaran dati dit maganda do karikatan kinarahingan kumindu narika tadi pukul 5.60 pahitian takkan ni pelajaran itu Mau sesuai kata purimanan terima datang sinduan kada ketong harus lihong nong kita balut Yesus kesasarit korongong mengonduli ay soko iran sinundaw kadang ketong Yesus nasondihon kano misisa toko dat iswang sambayang kinarahingan iswang kerjaan sorga konsiko da insan pad amu ogina di kasuaban da bayno nakanu ihay da magyampay maya ditid kabaktian da minsusuab hingga dat nawayaan na gidahay kapurimanan kapailan dat ino pa higinawa dahay nga apatot ihay da sumondih kumadia tumano di boras-boras no may dait kababayuhan dahay nga miyantok kasari di korahyan no agumo kabaling kahangan dat it awayan dahay iswang da kapusin dahay nga may nahay ahako atumbayan head amu ko kumbala apasan da mga hakdahay halipiad asaru ihay dat mga dada dia Tuhan berdoa aku mentekot insanan ni makikinangaw na kasaban na bayno iswang na tindalan ng dahay kapasiyan dahay dat sumodiha dito maguang dito daw sabat nga manihay uhupay ahako ihay may ayahay katangkit man tadi di pananudan dahay kumadia berkatay na insanan keluarga dahay dahinggan na po timpo diti may iyalo nga somok kasari do kumadia Tuhan ampunan natin sanan do sa dahay itinasambayang dahay iswa ngaran ni Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw mantada sa kadung dati insan pohot pagangatan ko may da timpo do orikot nga lebih meluas itit I will go dat sam pamagunan uhupayok pakaguda kayo dat subscribe sa wow channel may dat milatakan dat live secara Facebook dan juga YouTube semoga inapahi tambalut dati dat laid dat anak ko ngay teka atumanud dat iswang kabaktian nga agampot maya itit dusun ministry dat pendalanan toko hino ko po kapiru ba taka timpo da suwab pukul 3 110 menit taka sumuang kakabaktian
awal tak ba pukul 3 110 menit